Ciwanên bajarê Kobanê bi boneya çardemîn saliya an jî 14 saliya şoreşa 19 Tîrmehê Peykerê Baz ê li qada Azadî bi Rengên Kesk sor û zer boyax kir. Peykerê Baz yek ji nîşaneyên bajarê Kobanê ye ku di salên şoreş û şeran de bibû sembola azadî û berxwedanê ji bo gelê Kobanê. Ciwanên ku beşdarî vê xebatê bûn ji Rojava-TV re gotin Baz xwe netewîne. Loma me ev peyam di salvegera çardemîn de hilbijart. Me Peyker bi Rengên ala Kurdistanê boyax kir. Da ku peyama xwe ya girêdana xwe bi nasname û destkeftiyên şoreşê rakînin. Her wiha diyar kirin ku ev Peyker û ev qad destpêka Şoreşa 19 Tîrmehê tîne bîra wan. Ciwanan di dawiyê de ev peyamdan. Wekî hevalên wan şehîdan em dibêjin ku em ê mîrateya wan nirx û destkeftiyên Şoreşa 19 Tîrmehê biparêzin. Şoreşa 19 Tîrmehê dest pê kir bi şoreşgertî, bi gel, bi malbatê şehîdan, bi welatparêzî, bi qeda emekê seroketî. Me 19 dest pê kir, me dewleta nîzamê ji vir derxist. Me dest pê kir gel rabû, piştî gel hêza me rabû yani hêza yaxekê rabû. Rêxistinek di vir de hebû rabû. Piştî wê cînayî şirtî derketin emin têdaman piştî emnan me derxistin emin şan nereqe yani teqrîben mehekê mehnîvekê em nûbeçî em nabûn. Yani em ber emin cewî, emin siyasî, emin eskerî yani emin dewlê em teqrîben dew 12 însan bûn. 12 însan tenê fermandarê me jî hebûn, hevalê Baz bû, hevalê Zeynep bû, hevalê Selîm bû. Yani va fermandarê me bûn û hevalê Şehîn bû. Em teqrîben 12-13 heval bûn yani. و شهید شهروان بود، شهید سورو بود، و شهید حجی بود. یعنی با اولنا گلکی مرا بون جوی کده مگوان جوی شهادت وان امانا بیرتینن جسر 19 تیرمهه. یعنی مواد با تیراجی بیاخت کرد، مچه کرد. یعنی سر سال 19 تیرمهه هم دخوازم وی گلی خو پیروز بکن، ریبر آپو پیروز بکن، با شهیدانو پیروز بکن. با تیرا ما ایوار بیاخت کرد، ام سبش خوراد بون بیاخت که گوره بون. یعنی حزب البعث نظام سوری يعني ونقال لك ناس كان ظلم وزوره ويسرفي قال لي سرفي ملاتي دهات يعني بتشنا انا بزور ذكرن يعني ام سبيرات بون تيرو ما كاسكو سورو زار ذكر ام سبيرات بون غوريا يعني ارمانجا ما سرفي تيري فرتشتكي جيرين جاس جبوي في ملاتي جبوي في قال لي يعني ام دبيجن تشتي ام دبيجن